no mutumia wa moya kwao hena maundu agiriro hena rights yake ndogoke muikaranie ya mbere umurithie umunyuithie umuhumbe no muige nyumba ni kadiri ya uwezo wako. Macio ni maundu mutumia mwiritu uma kwao macio ni maundu agiriro na Prophet Muhammad ni atwirite imwana ciothe ciena uhoto wa kuhikania ndugeterere ruya kinyenie ndona mundu niyo jitago Ramadhan ndona mwiritu ucio ndamwenda kuringana na mafunditho maitu diagiriro ndimurumirire ndimwire ndakwenda aca mafundithio mo Ithiramu ndona mundu ndamwenda ngathie kwi athuri yakwa athe ngamera athe yakwa hena mwiritu wa nyumba fulani ndamuona na ndamwenda ruwaya athe nio magathie ku magathie kuga kimwana gitu nikiona mwiritu guku nyumba-ini mwiritu akorio ithu ndwagirirwo hikanie by force akorio hena kimwana gia kuona kuria na nikirakwenda nikirenda gukuhikia urauga atia ru ona mundu no amwenda ni ero ni andu ake ru igakinya muthenya uhiki kindu kia mbere mundu uri urahikania oke na andu eri akumurorera to witness na mutumia kana mwiritu uri urahikio ni agirirwo na kundu mwitagwo wali ni mundu wa kumuraga mbirira ndugithie mwiritu ene wehithe na kuthio mukahikanie ku atiagirirwo mukoyana mugathika muiste miaka iganona mwaciare ni gumugoka kuhikania aca dini wewe wathi kuhikania hau hena uri umanyita yani agukorwo au uria ta shehe kana imamu kana kathi uri ukuga ndakuhikia mutumia uyu wewe warikio guo mwahikania ucio ni muthuri na mutumia ndagioka muthigitini mutumia koragwo kuria rumu-ini lakini mutumia ndorido we ni wetikira kuhikio koguo hiki ni muthenya fulani uyu ahikania hahai yahituka au mahau ru ni gwa guthie kuria kwe mutumia wake amuhe guoko manyue kindu hamwe no before that ndari mutumia wake ona kumurora ndagirirwo kumurora agikorwo wena wa kuigana ntuhetwo ginya nafathi inya na hiyo kuringana na research nyingi mundu wa mana mundu yani mundu wina inya cia kuigana we agikorwo no hote gutobora ana kana atano we kana atandatu agane bogo kana njogu no mundu wa kawaida ana au ni ukinyete mucio Muithiramu athi akuai ati maundu maingi muno agiriro maundu mana ria mbere kumuthabia twagiriro tumutware kwi Ngai mutheru ria kere kumuhumba ine nguo inaitwa sanda ria gatatu kumuthwarira ni kumuhoera ria kana kumuthika na mundu akua kuringana na mafundithio maitu ndagirirwo aiguru turamuiga wake ati tweterere ndiwe hena uwiru raya kana keoka mundu we agukira guthika in fact guthika Muithiramu ni kundu gutari garama ona tarie nie ona nijiraga andu akwa nie ingikuwa twa kiroko umuthi ni ona hwaide digakinye thiko Muithiramu ndwetikirite fio mundu kuraga mundu innocent ati kwiyuraga bomu na nie njugaga andu acio agikorwo ni Ngai handu guthie handu hena mall kana ki andu acio jeshi mahuranaga nao niki batangethi kwiyuraga gatakati yao uroka gatakati wa andu innocent mall supermarket kiu ni kindu Muithiramu ni maundu ihurana thite na mumbiu Muithiramu ona agikorwo ni kurua turarua kuringana na mafundithio ma Muithiramu uria tuheto ona muti ndwagirirwo gutinia Muithiramu mafundithio make matigaraga o haria maybe twagirirwo guthwari kuhinga thaigi no uthio wone mundu Muithiramu areka indo ingi citari cia Muithiramu tutikanyitithanie indo iria tuge ni Ithiramu mekaga kana ucio ni Muithiramu o tugithiaga na mbere na guithirania dini tiganite ni mwihoko wakwa ati ni wakorwo ukiguukirwo ni dini ya Githiramu na wakorwo ukimenya maundu mari utaroi megie dini eno handu-ini ha Kameme TV njita Kamau wa Mwangi.
Allahu akbar.